Kardom, aprangsi anytime to the news kilangan phal adaba kardom pachiglo. Pini anytime to the news beta thamna pini lisa mi donalisha lekhipi nonarji paikha betang ton. KACM kadom terang pipen chichi malang kiron pot. Lason si pai ni pahiniar ni ana lopor la khain koraini sarupathar MSC constituency ke parlo madhya 4000 polling station ara to phan EM kadom terang pi me thanga sa hemalong chitti malang mate musuri kiron pot. Sonsi don barla ke cham ke chia por hu chitim ke check pen ke joklong nang jimati rongarat kidukila gara tu non barla por hu chitti mala ke nang sotpu EM kadom terang pipen matha parsi ponsi BJP sarupathar mondol committee tun aphan pin khat ponsi chitti mala ke ronamai deng pondo sarupathar mondol amai phusilar son rong pipen kachari ponamai KACM kadom terang pichetong dun lapen ke kaphu katharpi kasang bepi kongchinga rongasar SGB tum penteng block penang anman pengge do tum chetong dun si mai RDP du News Desk report anytime to the news. Dwaramla constituency alo Bhoksong Hornbill Sports Auditorium Holalong KACM Prabhat Chandra Tarwari Dengpen Traditional Village Development Council Chairman appointment alo kipi kapachipot. Lapuson si patumi paipai chikto ni phai isi surini raikora trogarni Dwaramla Rongsara me kicha pon me Phuhumson Tisu Central Committee Executive Member Longka Chetong Du Dwaramla Mozud VDC Chairman Thonsing Kro Kong Chunbang Babu Hanse Pinangan kicha ke thegidinga tu pencheng lok me chicha ponsi Dwaramla arlu angkan kilo an Rongsara tophan TVDC mate Traditional Village Development Council Chairman appointment alo kipi kapajilpo Lapuson si Carbian Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang Hinpen in khat ponsi Dwaramla constituency arlo atoka no tame kaching thurasai laben kapang thirasai atoka no arong tame donang chi pukama thapena chok atumi Bhoksong Auditorium hall arlo koson si rong rup arlo kaching thurponang jimapu aputhak lam thesetame chingki chethampo lapen local yempen kapachini pon rong saratum akema teng patumi pachun pon tanglo pusi yem Prabhat Chandra Tarwari dingpen kham pachini pon lapen bangso jamek mise me etpen pidupon longlu News Desk report anytime to the news. Jadi include alang litung ta Kapolri Kecimingri Bangdu, litung Carbian Autonomous Council, litung CM Kecing Honai, litung CM Dr. Tuliram Ronghang Sar, long alang litung Timpur Lugu Cipi, dan Rong Asar Atung Boypet, ini lah Traditional Village Development Council long Chairman kami Honai Bolambang. Lapan rong asar tumpan an ke pacetang ni bolam bang kami nini tumdak dorong lo mesti ba pinani pacetang long lo aru pilong lo pipajir long lo lapan an parta CWDC palong ni bang kami ni tu pini pilong lo besi hok lo so tingkan moi krang pan kamu khal hewang lo potang teng dapat pinang kasing kura warsai pinangan kepajir di warsai bailitum custom itum tradition lahewang itum cerai pon longpo pacan longpo di itum gutang jubat itum pinding support ason wan samin itum situ longpo lapen isia hongjai matela traditional village development isia council plus a platform along sami pinangan la soar lok isi panke da population isidu haruthom Rasana population area do area long bang kaching tur ponji ko pima so sai kambang sami alan tumang mungking wai pen ma claim pon long ko laben council pen secretary laben apion ta duita hai mimi secretary tami pipon pu kolam tami dulo jalan tum phan lahai kachari ponji ba arona ting ngi claim nai lahai ke than pon ke picking ponji bang ke secretary type ponji kusi dulo Borsing Rongpar Solangdo Assamese Daily Newspaper CEO Phan AJYCP Tupen Karcho Assam Jatyawadi Yuva Chatra Parishad Thihek Pen AJYCP Karbi Anglong District Committee Tupen Chapatir Piponsi Solangdo Assamese Daily Newspaper CEO Borsing Rongpar Phan Boka Jansi se I guess house long achupo Sonsi Jamegalong Alhiaman Pen Bari Mingti Karbila Medame Joy Singh Tokbi Karbila Medame Desoy Teron General Secretary Case A Dr. Dipjoti Shyam Suraj Mahanta, Senior Journalist, Thaneswar Nyok, Senior Journalist, Anparta Man Penkido ke Theding Tup Chetong Dut. Borsing Rongpar Alangli Nut, Senior Journalist Lapenke, CEO Solangdo, Daily Newspaper Long, Anparta Ke Tumpan, Kirap Kipajir Thedung, Abang Pubino, Lapen Alangli Nut, Writers Mate Lotui, Setame Impupon. Alangli Nong Nam Kachetang Klong, Alotui Amen, Karbi Anglong, Rajniti Etihak, The History of Karbi Anglong Politics Pusi Alangli Penchatangpo.
puthot alang li pen ke than pon ateng ke kapre alu thui tami publish pon do pusi cha than pon bangso phi asamang kanglong lang ke thepen ki thi ki jang to phan ka che tong dun tum pen chiki mo sa tengpho News Desk report anytime today news Pinyada bita kila pan sing ton paning do me thakni kai